ASEAN ram ayo palai te chuan ni thum thlanga sang ni somni le pakhat ni zan khan ni bi do khopui an thlenga Brunei Deputy Foreign Minister Arian Pehin Yusof le ASEAN Secretary General Lim Jok Hoite an nia Sipai Council Sarkar ho tu minong hlai nen voin nili tharuk sang ni somni le pakhat zirtop nia anin mudon ani Sipai ten thunei na anpong lak nuin Myanmar ram chung boina chu aching chivet hle maya tharum thona le in tha na om deuh renga ti chuan April thatom lam khan Indonesia rama ASEAN ram shroi tu te in mukhomin Myanmar ram boina chin fel theinan thu chu an siama chu thu chu abo zuin thlakhat aliam hnuwa ASEAN ram palai ti chuan Myanmar an tlo ta ni ASEAN ram hian an member ram te twal chung boina in nam hnoi lo tur ti policy omma se Myanmar twal chung boina hian ASEAN ram chung anghong phak ve tla tawangin kan pui bom angaya ni antiani Myanmar ram chunga Sipai Council Sarkar do dal tu PDF te chuan ASEAN palai te local chu eng wal anti theidon chuang lova Sipai te chet dan kan demani ti bak thu chua an nei don lowa wangin sual Sipai te an tlom thlengin tha thla lovin kan be zelang antiani Burma Army Tatmadaw tia hriat hi Burma Independence Wal chuak tu General Aung San an mipuite veng him tura mipuita na adin ania ma se tuna Myanmar Sipai rowa taka che thin te ro hi chu General Aung San adin chan mipuite Sipai Tatmadaw nen chuan an che zia ain person hle mai Myanmar Sipai Tatmadaw hi sang khajakwa somli le panga kuma din ania akum zong chuan Aung San Suu Kyi kum aya tamma ani to a kum som sari le paruka upa ani der to ani kum sang ni kuma chuan regular army noi thum le sing sari velomin ramri Sipai border guard force tenen chiartel chuan Sipai noi li le sang ruk vel omanga chu tani BGF te hi battalion somni le pathum an ni Myanmar army te hi combat fighting an ti mai inma chonzonga ralbe thiam tiin an hming athang hle thina China ral chiangkai seka KMT Sipai asing tel tak meu Myanmar ram chunga ron lut chu anum chuak theya hun rei tak Burma ram lailia mun khwar thin pegu yoma tlanga baka pa Burma Communist helpol te chu Burma leilung rap thei to lo turin an lo nuai chimit thei to boka Arakan ram ngopil ril taka Rohingya Muslim hel ho an tu dai to bokani politics thilal in mu thiam lo wanga helta nambil helpol tenen kum somruglai an loin khoi noi to thina sarkar Sipai nana na chu ral thuam an lo nei tha sang hlui tlang mi Sipai huai sen tak tak te wangin Tatmadaw hi aming alo tha to thina ni Sipai lal ber chu senior general minong hlai ania Sipai renga chuan ani na asang berani Commander in Chief of Defence Service ti ani Vice Senior General Sowina hi Deputy Commander in Chief of the Defence Service ania anni panhi hi anthu berani anhwaya hian Sipai chi sang sang ho tu pathum General rank thiau hian Commander in Chief of Myanmar for Army Navy Air Force ni na theu an chelani Myanmar maral do tura frontline kalchin battalion in khai diat dan ihan thiro teang Myanmar khomwal Sipai hi regimental system ania raldo tura kal chuak thin chu battalion ti ani battalion ho tu ber hi lieutenant colonel rank ania commanding officer CO ti ani commandant ti in an ko thin boka atha chang dol tu hi major rank ni in second in command second IC ti in an lam toy mai thina deputy commandant ti na ani bokani battalion a major senior ber hian chu na chu an chel thina ni battalion khata hian commission officer somni le pasari le rank dang Sipai zasari somni le pathum anom thina an vai chuan zasari somnga vel tal om tura ngai ani tunma chuan battalion khata Sipai sang khatom tura ngai ania amairo chu Myanmar Sipai battalion te hi kan soyang diat diatin anom thei to lova thi le hliam te Sipai pension te anom fo wangin tunlai hian Sipai zali somnga po antling thato meulo ani ome battalion tin hian fighting company paruk an nei thewa chu company ho tu chu company commander ti ani major or captain rank officer hian a ho thina ni battalion khata hian hetiangin Sipai company sang sang paruk in thren tran ania
headquarters company pakhat heavy weapons company pakhat le fighting company pali anom thin ani company khat hi sipai zavel om tura ngai ani headquarters company chu battalion om munazir ania battalion mamo eile in damdoi le ral thuam thil chitin reng boi pui tu le headquarters om hun veng tu an ni company khata hian platoon thum om le a platoon khat hi sipai som thum le panga omin platoon commander ti ania lieutenant second lieutenant hian a ho thin ani platoon khata section thum om le a section ho tu hi sectional commander tia ko ni in section khat hi sipai som vel om tura ngai ania sipai sergeant emo corporal hian a ho deuh tlang pui thin ani kan soitak platoon le company zinga chuan medical lamboi pui tur medical assistant sipai te inbiak po na lammo phur tu sipai wireless operator te po anom ve bokani chaina ram hian ral thuam thatak takin aron tran pui chiam thin boka heavy weapon company te hi mortar machine gun RGB te nen thuam an nitlang pui ani an poimo dana zirin T6911 model main battle tank le T63 model amplious light tank te chu kachin le kaya le karin state lama battalion tha ti chak tuatan an chilek thinani military government atanga civilian parliamentary government ani chauhun lai holvel kumsang ni le som pakhat vel khan mipa kumsom pariat atanga somthum panga le meichia kumsom pariat atanga somni le pasari tling to phot chu sipaya kumni chungtal national emergency an puan chungin sipaya an tran angai ti in dan siamania doctor engineer le midang te chu mipa kumsomli le panga chin le meichia kumsom thum le panga chin chu sipai officer an tran nge angai ti in dan an siam bokani barmaram hun thanthana indona kongzo inman bompuak intha te hi ni tin chanchin tlanglon ani zeldona chungkara chuan nimin bi ka dalan kok tu ho an thine malmal hle sipai council lam cdm zomta mi pui sipai hne na inlet inpe anom deuh reng boka nimin lama thil thleng then khatte han thlir howila min dat yo namte ram bial huam chunga pdf le cdf te tang kopin sipai lam te kapin sipai lam hi pasari an thiani myanmar ram chunga petroleum tuyal thei achat lak thei thu puan ani boka kale chim lam dunoi khuwa pdf le sipai council lam anin kapa sipai sual lam pali an thia pdf pathum ten hliam te na wan tuarani nimin jingdar kuwa banmo district mumau khuwa sipai council zale kia te anin khoi noi lea minit somthum velin kapin sipai somni an ka thumba ka ral thuam engi mozat an lak sak bokani nimin jingdar sarile chan ve min dat bial chung suyang ta khuwa buddhist monastery a sipai council in khwarte chu pdf lam hian an beya sipai lam pariat an thia pali an hliam boka ma se monastery buddhist biakin compound chunga kok tuero atlan bo man hlau thungani monastery chopin an hala sual sipai ho chu kong thlang piklama baklengin an tlan chiani in hriatani kaya pdf te chuan angpan khuwa sipai sual iluling ro wazet 94 brigade chu an commander chopin an that mang vekani sipai council chuan sipai chiat tok zathum tan jangna domna ape chuaka mi pakhat zeltan barma poisa sangthum zathum somthum le pathum le poisa somthum le pathum chewan donga renchem tur le pek bel anni tur thu aba in andong bokani generation jet ho record dan chuan mei thachungin sipai council thi za thi sangkhat jasari somnga le panga annia ni tin mi somnga le pali thi jiang anni tinani mingena piuso thi gang pathum skula bomti puwa tumte chu mingin tangrual pol te nen in kapin ka hlum vek anni nam pasal tha te an chedon chawa mi puiten covid 19 sipai sual anun rong jok tin thubana an nei bur to maya chu wangin lalnun rong ho kan noiral lo chuan an kum kho salti du da tur kan ni le maidona ma se sipai council hauber chu mi puite hian in thurwal takin arualin kan be an hlau hle chu tiang hun chu be sei bokila kanin thendar in hirng ho ton na tur le mi pui kan zoi na tura an fin rol cho cha te hre thiamin ido tlang zelangu tin thuziak then khat chiar tur aum bokani chainaram chimthlang lama chuan sai rual som panga vel hi
ram hnuai atanga run chuakin an hma zon an kal konga an hmu huan thlai le thil chin te chu ti chia in an kal zela chekin lian pui te po an ti chenwal ani an thil ti chia thi dollar mak ta doi khat man hu vel nia soi ania heng ASEAN sai rual te hi hum hal bi kan nia engwanga hetianga anomna Yannan province ramngo hum hal Jisuang bana National Nature Reserve atanga ron chuang nge ti hi riat chian alani lovani khoilam nge an lapan zel don ti po rin lok thiam theilova April 30 ratang to khan heng sai rual te hi an ron chuak tan toa kilometer zanga chuangkal to in thlai hectare somnga le paruk vel ti chia in chaina poisa wan makta doi ruk point pariat hu vel thlai an ti cheto ti in CCTV chuana puang ani heng ASEAN elephantia riat ram hnuaya om chi sai hi sangkha zakwa somriat kumvel khan Yannan province za somthum le pakwa cho om thin kha an loin thla pung zela tuna chuan zathum vel hi an lo tling phato ani thunei tu te chuan sai rual te chet dan an thi thlai renga Yannan biala khopui ber mishing makta doi chuang om na hi kilometer somni emo chawin an hlat towa ram hnuai lama kirle tumin ma an lame kani hetianga ram hnuai atanga khopui lampana sai rual aron chuak hi helai biala avoi khat thlenna ani